Dječak po imenu Mateo Miller prelazio je u novu školu i osjećao se prilično nervozno zbog toga. Brinuo se o mogućnosti da ga maltretiraju, posebno zato što se njegova majka nedavno ponovno udala. Kada su se preselili kod njegovog očuha, Mateo još uvijek bio uznemiren i nije bio baš oduševljen idejom da krene u novu školu. Ipak imao je podršku svoje majke i očuha što mu je pružalo utjehu. Prvog dana škole Mateo se osjećao nelagodno. Nick je pokušao da ga zadirkuje nekoliko puta, ali ubrzo su postali prijatelji. Nick je upoznao Matea sa djevojkom po imenu Ruby, a tokom njihovog razgovora ona ga je pozvala da se pridruži ekskluzivnom školskom klubu. Iako Mateo isprva nije bio zainteresovan, odlučio je da prihvati poziv zbog ohrabrenja svog prijatelja. Istog dana Mateo je polagao test, a kasnije je prišao školskoj navijačici Terezi kako bi je pozvao na spoj. Nažalost, dok je to činio, pojavio se Terezin momak Hector i vidio ih zajedno. Hector se razljutio i suočio se sa Mateom, što je dovelo do svađe. Taj incident ostavio je Mateo obeshrabrenim. Kada se vratio kući, Mateo je spakovao svoje stvari, uzeo knjigu i povukao se u svoju sobu da čita. U tom trenutku njegov očuh je ušao u sobu gdje je Mateo gledao fotografiju svog djeda. Njegov djed je bio tradicionalni bokser, što je probudilo Mateovo interesovanje za taj sport. Vidjevši to, očuh mu je odlučio pokloniti knjigu o životu Muhameda Alija. Iako Mateo nije bio posebno oduševljen poklonom, knjigu je nosio svuda sa sobom, uključujući i u školu. Sljedećeg dana dok je Mateo ulazio u školu, primijetio je Hectora kako mu prilazi sa druge strane. Iako ga je Hector maltretirao dan ranije, i dalje je izgledalo kao da želi provocirati Matea. Hector i njegovi prijatelji počeli su ga zadirkivati, čak su mu prosuli piće po knjizi. Srećom, Dan Barnes, školski čistač, svjedočio je sceni. Ne mogavši to ignorisati, suočio se sa Hectorom i zahtijevao da počisti nered koji su napravili. U strahu od Barnesa, Hector i njegovi prijatelji brzo su pokupili prosutu čašu i bacili je, a zatim otišli. U tom trenutku Barnes je primijetio boksersku knjigu u Mateovim rukama i prepoznajući njegov interes za boks, pozvao ga da se pridruži školskom boksačkom klubu. Međutim, Hector i njegovi prijatelji ubrzo su opet počeli maltretirati Matea. Vidjevši svog prijatelja u nevolji, Nick je stao u njegovu odbranu i bio spreman da se suoči sa Hectorom. Dok je tenzija rasla, i Mateo i Nick su pozvani u kancelariju direktora. Mateo je vjerovao da ih krive za situaciju zbog čega su obojica suspendovani. Osjećajući se frustrirano i želeći da se odbrani od maltretiranja, Mateo je odlučio da nauči boks. Kada se vratio kući, zamolio je roditelje za dozvolu da se pridruži boksačkoj teretani. Međutim, njegova majka nije bila podržavajuća, što je dovelo do žestoke rasprave između njih. Podsjetila ga je na njegove prošle borbe i izrazila zabrinutost da bi boks mogao biti opasan. Osjećajući se neshvaćeno, Mateo insistirao da želi trenirati boks ne da bi impresionirao druge, već da bi pobjegao od maltretiranja i odao počast djedovom nasljeđu boksera. Uprkos njegovim objašnjenjima, majka je i dalje bila zabrinuta za njegovu sigurnost. Na kraju, njena šutnja natjerala je Matea da se osjeti kao da ga ne razumije. Sljedećeg dana Mateo je otišao u boksački klub željan da unaprijedi svoje vještine i radi na svom snu. Dok je posmatrao borce, osjećao je motivaciju. Ubrzo je stigao trener Harad i najavio da će se te večeri održati događaj pod nazvom IJ boksačko takmičenje. Tu će biti izabrana 2 najbolja boksera iz škole za formiranje tima. Dok je Mateo slušao, primijetio je da su Hector i njegov prijatelj Joy u blizini. Postalo mu je jasno da su Hector i Joy glavne zvijezde kluba, što je činilo njegovu konkurenciju još izazovnijom. Zabrinut zbog takmičenja, Mateo je razmišljao da odustane. U tom trenutku prišao mu je Barnes i primijetio njegovu nesigurnost. Ohrabrio je Matea da ne odustane i savjetovao ga da pokaže svoje vještine pred Hectorom i Joyem kao što je trener zatražio. Sa obnovljenom odlučnošću Mateo je ušao u ring i počeo boksati. Nakon što je čuo Barnesove riječi ohrabrenja, Mateo je odlučio da se vrati i vidi šta se dešava. Borba je već bila završena, a trener je najavio da će se Hector sada suočiti sa Mateom. Iako je to Mateo bilo prvi put u ringu, osjećao je da nema izbora osim da posluša trenerove naredbe. Ušao je u ring i dao sve od sebe, ali na kraju nije uspio. Kada se borba završila, trener je zviždukom označio kraj. U trenutku frustracije Mateo je udario Hectora, ali mu je Hector žestoko uzvratio i nadjačao ga. Zbog toga je Mateo izbačen iz boksačkog kluba, a ostali su ga napustili, ostavljajući ga kako leži na podu. Nedugo zatim Barnes je prišao Mateo i počeo razgovarati s njim, pitajući ga šta se dogodilo. Međutim, Mateo je bio preokupiran vlastitim mislima. Barnes je bio usmjeren na nešto drugo, ali je na kraju odgovorio Mateu. Ispričao mu je da je i on nekada bio poput njega često maltretiran od strane drugih. Međutim, posvetio se boksu, pobjedio u brojnim borbama i na kraju postao šampion. Mateo se zapitao zašto Barnes sada radi kao čistač. Barnes je objasnio da nakon svoje boksačke karijere nije zarađivao dovoljno novca da izdržava porodicu, zbog čega je prihvatio taj posao. Rekao je da mu je boks sada samo hobi. Matea je inspirisala Barnesova priča i perspektiva, pa ga je upitao može li trenirati s njim. Barnes je pristao i počeo ga podučavati osnovama boksa.
Nakon treninga Mateo je otišao u Barnesovu prostoriju gdje su zajedno vježbali. Barnes je ohrabrio Matea da pojača svoju rutinu vježbanja jer je smatrao da treba ojačati svoje tijelo. Jednog dana su otišli na trčanje, ali se Mateo brzo umorio. Tada je Barnes saznao da je Mateo preživio leukemiju, što je objasnilo zašto je njegova majka bila neodlučna u vezi sa njegovim bavljenjem boksom zbog zdravstvenih razloga. Željela je da postane doktor ili advokat umjesto toga. Barnes je uvjerio Matea da ne može kriviti svoju majku zbog njenih briga. Razumio je Mateovu strast i želio ga usmjeriti na pravi put. Podijelio je vlastita iskustva kao preživjeli od leukemije, ohrabrujući Matea da se suoči sa izazovima i slijedi svoje snove sa ili bez majčinog odobrenja. Obećao mu je podršku ako želi postati borac. Uz Barnesovu pomoć Mateo je marljivo trenirao, fokusirajući se ne samo na boks, već i na svoje cjelokupno zdravlje i stav. Kao rezultat toga počeo je biti prepoznat kao snažan borac. Iako su ga Hector i njegovi prijatelji pokušavali maltretirati, Mateo je naučio kako ih izbjegavati, a da se ne povridi, što je samo dodatno razbjesnilo Hectora. Odlučan da se suoči sa Mateom, Hector ga je namamio nazad u boksački klub. Mateo se osjećao samopouzdano i nije imao sumnju u vezi sa suočavanjem. Hector i njegovi prijatelji izazvali su ga na borbu, ali dok je tenzija rasla, Barnes je intervenisao, suočio se sa Hectorom i ukazao mu na njegovo ponašanje. Trener Harad je stigao stajući na Hectorovu stranu, ali je Barnes bio odlučan da prijavi incident, znajući da bi to moglo rezultirati ozbiljnim posljedicama za Hectorovo maltretiranje. Osim toga, situacija bi mogla ugroziti Haradovo radno mjesto zbog neadresiranja problema. Kao posljedica toga, trener Harad je prišao Barnesu insistirajući da Hector više ne bi trebao biti uparen sa Mateom i da bi trebali pustiti stvar. Međutim, Barnes je smatrao da Harad treba preuzeti odgovornost za situaciju. Hector i Harad su zaista bili odgovorni za svoje greške, ali je Mateo tvrdio da Hector kao školski šampion ne bi trebao biti previše strogo kažnjen. Harad je objasnio da je Hector ključan za reputaciju škole. Barnes je tada predložio da se umjesto prešućivanja preduzmu određeni koraci. Spomenuo je nadolazeći ava događaj koji bi Mateo pružio priliku da se takmiči. Ako bi Hector učestvovao, to bi moglo pomoći da se problem riješi, ali ako ne, Barnes bi morao prijaviti maltretiranje. Nakon razmatranja, Harad je pristao, ali je postavio uslov: Mateo mora dobiti pismo od roditelja koje dokazuju da mu je dozvoljeno učestvovati u borbi. Ako bi Mateo to mogao dostaviti, sve bi bilo u redu. Osjećajući se obeshrabrenom zbog nedavnih događaja, Mateo je počeo razmišljati o odustajanju od boksa. Počeo je ignorisati Barnesa koji je primijetio promjenu u njegovom ponašanju. Kako bi ga motivisao, Barnes je odveo Mateo u biblioteku i obavijestio ga da ga je već prijavio kao borca. Ova vijest je učinila Matea nervoznim, posebno zbog suočavanja sa Hectorom, ali ga je Barnes uvjerio da će ga temeljito trenirati i pomoći mu da pobjedi. Barnesova posvećenost pružila je Mateu određenu utjehu i uprkos početnom okljevanju počeo se pripremati za trening. Ohrabren Barnesovom odlučnošću, Mateo je počeo pokazivati napredak, iako je sljedeći test bio izuzetno izazovan. Barnes je pažljivo pratio njegov napredak kako bi se uvjerio da će biti spreman za predstojeću borbu. Međutim, Mateo je trebao dobiti saglasnost roditelja u vidu potpisanog obrasca. Barnes mu je naglasio važnost donošenja tog dokumenta. Osjećajući se anksiozno zbog pristupa roditeljima za dozvolu, Mateo je odlučio falsifikovati pismo saglasnosti. Iz razloga jer je bio uvjeren da mu majka neće odobriti bavljenje boksom. Sljedećeg dana nakon što je završio ispit, Mateo je otišao u trening centar da se sastane sa Barnesom, ali ga nije zatekao tamo. Mateo je samostalno vježbao, fokusirajući se na svoj trening. Kada se vratio kući, dočekao ga je razredni učitelj koji mu je otkrio da su otkrili falsifikovano pismo. Kao rezultat toga, Mateo je uhvaćen u varanju, što je za njega stvorilo veliki problem. Ova situacija ne samo da je ugrozila njegove šanse za učestvovanje u borbi, već ga je dovela i u težak položaj sa učiteljima i roditeljima. Tokom ovog suočavanja saznao je od razrednog učitelja da bi se trebao distancirati od Barnesa, što je dovelo do toga da Barnes izgubi posao. Osjećajući se preplavljeno emocijama i ljutito, Mateo je napustio kuću i potražio utočište na obali gdje je znao da Barnes radi. Nakon što je tamo izgubio posao, Barnes se izvinio Mateu zbog neprilika koje je uzrokovao, priznaši da su njegove akcije dovele do toga da Barnes bude nepravedno kažnjen. Tokom njihovog razgovora Mateo je podijelio da je njegova porodica konačno pristala da mu dozvoli da se bavi boksom, ali on je insistirao da mu je potrebna Barnesova podrška kako bi uspio. Međutim, Barnes je odbio, naglašavajući da Mateo mora naučiti da se bori sam. Objasnio mu je da mora sam zakoračiti u ring i pripremiti se za predstojeći meč bez oslanjanja na njega. Prošli su dani i konačno je stigao dan borbe. Prijatelji i porodica okupili su se da ga podrže, uključujući i njegovog djeda koji je došao da ga gleda. Mateo je osjećao pritisak dok su mu Hector i Joy prilazili pokušavajući ga uznemiriti, ali je ostao fokusiran i hrabar. Kada je borba počela, i Mateo i Hector su zakoračili u ring spremni za bitku. Meč je trajao 3 runde, svaka po 1 minutu. Hector je dominirao u prve 2 runde zadavši nekoliko snažnih udaraca.
Tokom druge runde Hector je zadao posebno snažan udarac koji je oborio Matea. Zabrinuti i Barnes i Mateov djed su požurili do njega. Djed mu je dao savjete dok ga je Barnes podsjetio na tehnike koje su zajedno vježbali. Kada je sljedeća runda počela, Mateo je primijenio strategije koje je naučio i zadao dobro tempiran udarac kojim je oborio Hectora. Tada je stvorio elektrizirajući trenutak u ringu. Nakon borbe rukovali su se, a Barnes je požurio da zagrli Matea slaveći njegov uspjeh. Kada su sudije objavile rezultate, proglasili su Hectora pobjednikom. Iako je Mateo oborio Hectora, Hector je pobjedio u prve 2 runde što je odlučilo konačan ishod. Ipak za Matea je postojala nada jer je Hector završavao školu. Trener je tada najavio da će Mateo preuzeti Hectorovu poziciju kao školski šampion. U tom momentu sve je počelo da se slaže za Matea. Dok je gledao naprijed, osjećao je uzbuđenje zbog svoje budućnosti u boksu i bio je željan da se ponovno poveže sa Barnesom. Također se nadao da će sa njim podijeliti svoj napredak i novi uspjeh. Subscribeujte se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju.